ezaka kaba matabisi. Yeah. Uko ezaka kaba matabisi. Yeah. Na yobu kosi ya likolo ndaba kubiobus. Ekofu wa magare ezaka kaba matabisi. Na yobu kosi ya likolo ndaba kubiobus ekofu wa magare. Akaba matabisi. Yeah, yeah, yeah. Ezaka kaba matabisi. Yeah, yeah, yeah. Na yobu kosi ya likolo ndaba kubiobus. Ekofu wa magare ezaka kaba matabisi. Na yobu kosi ya likolo ndaba kubiobus ekofu wa magare. Viens à Jésus, toi qui es fatigué et chargé, car il te donnera du repos. Prends son joug sur toi et reçois ses instructions, car il est doux et humble de cœur. Dans sa présence, le fardeau devient léger et l'anxiété s'évanouit. Il rafraîchit ton âme épuisée et restaure tes forces pour la suite du voyage. Mobembo. Come to Jesus, all you who are weary and burdened, and He will give you rest.
Isel Ministry, Sai Sakut Kat Apocalypse 3 fois.